Bathong bešontše ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tše. I told him General Khumalo is going to be arrested. He was aware. Letseka legolwane la IDEC Brian Badayachi o fane ka bohlatse bja gore mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o tsebile ka molato wa go golegwa ga Lieutenant General Dumisani Khumalo gomme a seng ka ba le bothata ka seo. So sad. All I can say, it was a very good player. He was playing for international team, Bafana Bafana. Tirelo ya poloko ya sebapadi sa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns Jayden Adams go letetše gore e sware ka la 25 kgweding ye ka Stellenbosch. I'm so stressed. I'm excited and stressed at the same time. France le Spain di ya go tsešološa bonaba bja tšona papading ya se ka makgaolakgang a sebjana sa lefase sa FIFA bošegong bja lehono. Bathong bešontšhobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo wa rao ka Stan Letlalo. Re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša sepedi go tla go lesolela madireng a lefase. Re thoma ka tša gore letseka legolwane la IDEC Brian Badayachi o fane ka bohlatse bja gore mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o tsebile ka molato wa go golegwa ga Lieutenant General Dumisani Khumalo gomme a seng ka ba le bothata ka seo. O tlalleditše ka gore Mkhwanazi o fane ka sengwalo sa boikano goba affidavit go IDEC dinyakišišong tša yona melatong ya bohlodi. Ditshwaetšo tše di tšwelela nakong yeo Badayachi a ganeditšego ditatofatšo tša go šunya-šunya nko ka lekaleng leo le nepile go nyakiša bosenyi bjo bo tseneletšego le bomenetša. Letseka legolo la IDEC Brian Badayachi o lekile go ntšha IDEC ka gare ga ditatofatšo tša go hloka nnete ka go latofatša gore mogenerala Nhlanhla Mkhwanazi o be a tseba ka ga dinyakišišo kgahlanong le molaodi mogolwane wa bohlodi Lieutenant General Dumisani Khumalo. Go itaetša Badayachi a bolela se ka maitekelo a go nea dinyakišišo tša bona seriti. In that particular meeting, Commissioner, he was aware because I told him General Khumalo is going to be arrested. He was aware also that other generals were going to be arrested too as well. And his response to me was, they must face their own situations. He was comfortable. Tše ka moka ga di re selo go lebeletšwe mekgwa yeo IDEC e šomago ka gona tabeng ya go nyakišišwa ga Khumalo yeo Badayachi a bolelago gore Mkhwanazi o be a sena bothata le yona e tsošitše dipolelo di gana go fela ka ga Badayachi go swana le go hloka ntlha le thito ka ga mosaeno mo bohlatseng bja molli molatong wo e le go leloko la palamente Fadiel Adams. Chair, I cannot comment on that. And I think Chief Perumal will be best placed because what is there is the inference that Chief Perumal signed Mr. Adams' statement is that's what's coming across. And I think that will be unfair for me to comment on that. Go tlaleletša seo Badayachi o tšwetše pele a gadikwa ka potšišo ka ga dikgato tšeo IDEC di tšerego ya pele na e be e le lefelo la bona go šogana le molato woo sa bobedi na ba fihlile jwang go ditatofatšo tša bofora le bomenetša sa boraro na sello seo sa Adams se amana jwang le go fetišwa ga molato go ya ka section 27. On my reading of this Section 27 referral affidavit, I don't see the grounds on which any of the three suspicions is based. Am I misreading it, perhaps? In the referral? In the referral affidavit, where are the grounds of the suspicions expressed by the author? Because Section 27 said that affidavit must contain the grounds. The only inference that I can draw from here, and be mindful again of this Section 27. Section 27 is not dealt with me, but dealt at management level. Okay. I only get to deal with it at the tail end when the preliminary investigation is authorized. Ditieletšo di tšwela pele go sasa ka ditieletšo tšeo mang le mang a di letilego ka mahlo a mahwibidu tša molatofatšwa wa leloko la segongwana Vusiket Matlala.
Tona ya peleng ya maphodisa gape le mokomishenara wa peleng wa maphodisa a bosetšhaba Bheki Cele o hlalositše ka moo histori ya gagwe bjalo ka molelo wa tokologo e hlohleleditšego sephetho sa go gana go lefela ditshenyagalelo tša semolao go ba dira bošula ba mmušo wa kgethologanyo. O be a fana ka bohlatse ka komišeneng ya Gampepe yeo e nyakišišago melato ya komišene ya nnete le poelano yeo swaretšego ka Newtown ka Johannesburg. Bheki Cele o re seo se bakilego ditiego go dinyakišišo le go sekiša bao ba larifatšwago ke tlhokego ya didirišwa mo a rego go be go sena le go šinya nko ga borra dipolotiki. Cele e bile mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa magareng ga ngwaga wa 2008 le 2011 le go ba tona ya maphodisa go tloga ka Dibokwane ngwageng wa 2018 go fihla ka Phupu ngwageng wa 2024. E ne e le letsatsi la bo 52 la dipatlisiso tsa dikgetsi tsa komišene ya boammaaruri TRC tse di batlang go bona gore a go nnile le itshenyonko kgotsa maiteko a ka bomo a go emisa gore dikgetsi tsa TRC di seke di a fitlhelelwa kwa kgotlatshekelo. Ga jaana dipatlisiso di tsweletse pele le mororo go na le poelo morago. Mogopolo o tsepanisitswe go lefapha la sepodisi mme tona ya maloba ya lefapha Bheki Cele o ne a rebola botaki. So help me God. Cele e ne e le tona ya lefapha la sepodisi go tloga ka ngwaga wa 2018 go fitlhela ka ngwaga wa 2024. Mo bopaking ba gagwe o rile ka dinakongwe o ne a retelelwa ke go tlhaloganya gore ke goreng batho ba ba rwalang maikarabelo a tlhaolele kana apartheid ba ne ba thusiwa ka ditshenyegelo tsa bobueledi. I struggled and still struggle to come to terms with the following. How could government be obligated to fund through taxpayers' money, including taxes paid by the very people that were victims, black people, the litigation cost of those who committed crimes against humanity? O boleletse komishene gore o rwala maikarabelo a tiego malebana le dipatlisiso le go sekisiwa ga dikgetsi tsa TRC tse di diragetseng ka nako ya fa e ne e le mokomishenara wa sepodisi. A re paka ya sejana sa lefatshe sa 2010 e nnile le seabe. Do I understand you correctly that you take responsibility for not having attended to TRC cases because of the World Cup? Take a responsibility. It would be part of it. Yes. But it was a generic kind of work of the police. Gape Cele o boleletse komishene gore o lekile go kopela sepodisi ka kakaretso didirisa tsa tlaleletso. A re puso ke yone e tshwanetseng go rala maikarabelo a tiego ya go konosediwa ga dikgetsi tsa TRC. Who, in your view, should take responsibility for that? I think it should be across the government. Ditetso di tswelela ka moso mme tona ya maloba ya sepodisi Fikile Mbalula o tla bo a rebola bopaki. Ke Nhlanhla Kgatlana wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg. Moemedi wa semolao wa motlatšatlhogo ya lekala la bohlodi yo a fegilwego Majoro Feroz Khan o ganne go ntšha sa mafahleng ka ga seemo sa lephelo sa Khan. Kailen Jarau o laeditše gore Khan o paletšwe ke go tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Kempton Park le hono ka lebaka la ge a se a tsoga gabotse. Gope go letetše gore yena lehlogo ya lekala la Hawks ka Gauteng Ibrahim Gadwa le molodi yo mongwe Tariq Downs ba tšwelele pele ga kgorotsheko yeo ka ditatofatšo tša go amana le go ba karolo ya digongwana tša go gweba ka maswikana a boleng bja godimo. Mabenkele. Re sa le amogela thobela go bonagala palo ya bafaladi bao ba senago mangwalo go tšwa Malawi le Zimbabwe e thoma go fokotšega ka lefelong la go boetša bafaladi gae ka Mosina provinseng ya Limpopo. Ba bangwe ba bafaladi bao ba goroga ka lefelong leo go ralla le naga ka dipese mo le ba bangwe ba etla ka dinao.
Kgoro ya merero ya selegae le tlhabollo ya leago di nyakiša molato wa mosadi wa moAforika Borwa go tswa ka KwaZulu-Natal yo a bego a leka go tshelela nageng ya Malawi le bana ba gagwe ga mmogo le lesogana la gagwe la go tswa nageng ya Malawi. Go begwa ge mosadi yo a boletše maaka gore ga gabo ke nageng ya Malawi gore a kgone go tshelela ka nageng yeo le moratiwa wa gagwe. E fela kgoro ya merero ya selegae e mo topile Ntathekeng morago ga go palelwa ke go araba tše dingwe tša dipotšišo. Gabjale bafaladi ba go feta 10,000 ba šetše ba boeditše dinageng tša bo bona go tšwa lefelong leo. Ba bangwe ba badudi ba metsana ya go feta 10 ka Taung ka North West ba tšwela pele go itemogela mathata a tlhokego ya meetse. Ditikologo tšeo di akaretša Jokonyane, Lekaleng le Ditsholong ka dikarolong kgetho tša bo 10, 11 le 13. Badudi ba ditikologo tšeo ba hlole ba gwantetše masepaleng wa selegae moo ba ngongoregago ka tlhokego ya meetse. Baagi ba ba šakgetseng ba batla dikarabo go tswa go bathati ba selegae jaaka ba tswelela go tlhoka metsi mo mafelong a bone. Bangwe ba re ba na le dingwaga di feta 10 ba sena metsi mme ba ntse ba tshela ka go reka metsi. Ke reka metsi ao ke anwa le dikgomo le ditonki le ding gotlhe leruo la me ke le nwa le one. 2,500 liters ya go ntsa malatsi a makae. Leruo la ka ke a sama ke a go lenosa ko molapo go kgakala ko ke buang ka teng ke le isa koa ke a go lenosa koa ke be ke boa lelo ke ntse ke tshela yalo for more than 4 years. Bathati ba re seno se baka ke kgotlelega ga metsi a didiba tsa masepala. The existing boreholes, water is contaminated, so we can't risk to energize boreholes that the thinking aquifer is actually contaminated. Imagine having a 200 coliforms and those very the yield is very good, but when you have over 200 coliforms in the system, you can't energize. We can't risk the lives of our people. We are a very responsive municipality. Le fa go le jalo go ya ka moeteledipele wa baagi masepala wa Sedika o reteletse makgetlo a le mantsi go konosetsa go baakangwa ga plante ya metsi eo e neng e ka rarabolola bothata jwa bone. District ra promise within 6 months from 2024 within 6 months nkabe plante e fedile go kgone baagi ba Jokonyane le metsi mabapi ba kgone ba kry metsi go tla ga gompieno plante e fedile pipeline le one e se speak le one e fedile mara setse re ka sokola metsi ga re itse go etsagala. Masepala wa Sedika wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati o re le maikarabelo a go neela baagi metsi wa re baagi ba tla fitlhela metsi pele kgwedi eno ya fifing morago ga go konosediwa ga projeke ya metsi e e simolotseng dingwaga di le dintsi tse di fetileng. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Taung. Monna ka Bloemfontein o hlohla tsebišo ya go fetolwa ga tsela go ba ya bosetšhaba yeo a rego e dirilwe ka tlase ga molao wa Reborn Development Act wa ngwaga wa 1940 gore seo se dirilwe ntle le dipoledišano tša setšhaba. Dingangišano tše di tliša dipotšišo di gana go fela ka ga dikgopelo tšeo di dirilwego pele ga demokrasi, ditokelo tša meago le maikarabelo a mmušo tabeng ya go tšea dipheto ka ga tšhomišo ya naga. Go itse Modimo go godisa mang o latofatša gore tsebišo ya setšhaba yeo e dirilwego ka ngwaga wa 2024 yeo ya mago moago wa gagwe e dirilwe ntle le go swara dipoledišano le beng naga. Projeke ya ntlafatso e neng e lokela ho thea menyetla ya mesebetsi e fetohile lepatlelo la ntwa ya molao le tsamaiso. Mongatshitsa seo Godisamang o re phatlalatso ya ditsela ya 2024 e amanang le karolo ya boraro ya polasi ya Cliffontein 716 e itshetlehile ka molao wa 1941 tshetsopele ya kaho ka thoko ho mebila mme e kentswe tshebetsong ntle le ho buisana le beng ba ditsha ba nang le kabelo. Gore tsela yena e fetang yena ka 2024 ile ya wela jwale from provincial ya ba tsela ya Sandra le yona ke ngwe ya dithibello e leng gore e etsa gore ke se ka tsodisa merero e ke nang le yona mona ka lebaka la gore le yona tsela e go entsweng ka yona ga go ka ra fiwa re le setšhaba ra fiwa nako ya go rentse ditletlebo tsa rona. Godisamang o re o ile ditseng tsa mmuso a batla ho hlakisetswa hore na ho latetswe metjha e nepaetseng le hore na monga setsha wa pele o ile a leshwa nakong eo tsela e neng e ngodiswa ho ba ya mmuso. Ke lekile
go ya mafapheng a farologaneng ke tswa provincial legislature ke tswa le officing ya mo premier ke tswa le the National Council of Province ke ile hohle le taba ena public protector o busy ka yona so ke lekile sohle go ka leka gore ke batle thuso. Motsamaisi wa dipuisano wa lekgotla la ketsamolao la Freistata Nkolisi Dukwana o re kopo ya lekgotla go tloga ka 1940 e lokela go hlashujwa mo e amanang le ntshetsopele le ho nka karolo ha setjhaba. Re bona batho ba sebedisa menyetla ha ba tlamehile ho thusa batho ba rona ka o re ba tswelle pele ka ntshetsopele ba ba mmatla ba hlahisa molao e ba batlang gore ba o sebedise ho thibela tswelopele eno ntho e re batlang ho ikgothaletsa ke gore batho ba rona ha ba ke ba fumane monyetla wa hore ba sebeletse setjhaba. Karabong e ngotsweng lefapha la polokeho ya setjhaba mebila le dipalangwang Freistata le re thepa e wela haramatiano a ditsela mo boikarabelo ba mmuso wa province Central le masepala wa Mangaung Metro bo kopanang. Lefapha le re thipa e etseditswe tshebediso ya temo mme ha ho kopo e rometseng ya ho fetola tshebediso ya mobu tlasa molao wa moralo wa sebaka le tsamaiso ya tshebediso ya mobu. Leboha Motshweneng, SABC News, Bloemfontein. Re sa le amogela thobela. France le Spain di ya go tsošološa bonaba bja tšona papading ya sekamagaolagang a sebjana sa lefase sa FIFA bošegong bja lehono. Papadi ye ke pušeletšo ya sekamagaolagang a ngwaga wa 2024 Euro le ya Nations League 2025. Spain e fentše dipapadi tšeo ka bobedi. Dipapadi tša fora ba tseba gabotse gore ba swanela ke go lwela go swara kgwele ge ba rata go ipona ba fentše dikgwedi tše tša sebjana sa lefase sa ngwaga wa 2010. France e ikemišeditše go lwa ya letsogo kgaoga ge e thulana kgatlhanong le Spain. Moralo ka gare Aurelien Tchouameni yo a sego a ba karolo ya papadi kgatlhanong le Paraguay le Morocco ka baka la kgobalo o loketše papadi. Go lokela papadi ga Tchouameni go tla thuša France mpeng ya lebala. Go tla thuša gape go thibelela kgatelelo ya Spain. Sur Aurélien, autant au dernier match, même s'il était sur le banc. Even though Aurelien was on the bench in the last match, the risk was too high. So obviously, he's better today than he was. We can't say he's 100% recovered. It's the World Cup semi-final. Yes, the last match he played was 15 days ago, but that is not prohibitive. So the important thing is that he's here. And today, as I said, I didn't use him in the last match because the risk was too high. Today is available again. Spain ikemišeditše go fetela go sekamagaolagang ka go gatelela France. Sehlopha se ketekile letšatši la matswalo a baralo ka pele Lamine Yamal le Victor Munoz sehleng sa boitukišetšo. Go le bjalo moketeko o ile wa beelwa ka thoko. Balatedi ba France ba ile ba tšwa ka mmetela ka Dallas. Ba kgobokane ka moya o tee pele ga papadi ye bohlokwa ya sekamagaolagang a phadišano ya mogopo wa lefase. Lehutšo e be le ka legonono ge balatedi be ba swere folaga ya naga. I'm so stressed. I'm excited and stressed at the same time. We know that Spain is one of the best teams in the world. We have so much respect for them. Papadi magareng ga France le Spain e tla thagoga ka iri ya senyane bošegong bjo. Tirelo ya poloko ya sebapadi sa Bafana le Mamelodi Sundowns Jayden Adams go letetše gore e sware ka la 25 kgweding ye ka Stellenbosch. Mantšu a hlobosho a tšwela pele go romelwa lapeng la ga Adams le hula gagwe le sa garušitše badudi go ralla le naga matswalo. Naletšana ya Bafana le Mamelodi Sundowns Jayden Adams o hweditše moya o tšwile nameng ka legaeng la gago ka Cape Town mo mafelelong a beke ya go feta. Bohle go tloga go bahlahli bana bao ba golago ka lerato la kgwele ya maoto le bašomi ba sehlopha sa Idasville Sports Complex ba kgwathegile kudu ka lehula sebapadi se sa sebjana sa lefase. Lebala la dipapadi la Idasville ke legae la sehlopha sa mathomo se segolo sa Adams e lego Stellenbosch United. Balatedi ba mo gopola ka maele a gagwe a botho malebana le tlhabollo ya dipapadi ka tikologong ya bona.
The time I was in before Agent Adams arriving here in the field, I was speak to him nicely and cool, and then I was asked some questions, and then he was give me the right answer as a professional player. When I heard this news on social media, I feel so sad. All I can say, it was a very good player. He was playing for international team, Bafana Bafana. He also playing for Mamelodi Sundowns. It was a professional player, good player. So now we feel so sad. Mokgwatha yo e lego modudi go tswa ka Kayamandi ka Stellenbosch o sabileng go go feta molomo ka tatlhegelo ya Adams ka ge e be e le mothopo wa kholofelo go baswa ba lehono. As we a community of Stellenbosch, Kayamnandi, we lose a good player, and the children also they lose their role model. So this is so bad. Dipeakanyo tša moletlo wa segopotšo di tla tsebagatswa mo nakong yeo e sa fetšego pelo. Bagešo ditaba tša rena di felela mo go gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go maranang a dikgokagano bjala ka Facebook, YouTube, ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa go area seswai mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga ke ya le go latela kakanyo ya maemo a boso ka gaetšedi Mashibe Kganyago go bešong go šego ke tau go tla re go sa rahlolana gabotse. mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošego malehono a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela gona go la Polokwane le gona Mpumalanga go tlabe go ntše go pipile mare go tsenelela gona le go la Motsekapa ge re lebelela bagareng ba naga gona go la Bloemfontein go tsenela gona go Northern Cape le gona go tlabe go ntše go ne le letšatši le ba tla itemogelang lona ge re lebelela jwale gona go tša go sasa re tšwela pele jwale le tšona go tlabe go ntše go pipile gone go ne le muane dikarolong tše tša naga re thoma gona godimo go dikarolong tša Mpumalanga go tsenelela gona go la KwaZulu-Natal go ya fase go la Eastern Cape a ke rotleleng ka hlokomela ge re tšwela pele jwale le tšona gona go la go sasa go la Gauteng ge re lebele jwale wena o le la Gauteng go tlabe go ntše go tlo tonya mesong le mantšebua Bronkhortspruit ka tša 23 Pretoria le wena o leng ka Soshanguve e tlabe go ntše go na le moya mesong le mantšebua Johannesburg 21 feri ene ge 22 re tšwela pele jwale le tšona ge lebelela gona go sasa go la Limpopo ge re lebelela wena o leng ga Moloi go tsenelela gona le Glencoe gona Mamune re lebelela wena Polokwane le gona le wa Kgomo Mokopane le ga Mashashane ga lebelela gona Mosina le gona go tlabe go ntše go rutetše ka tše 20 senyane Zanene ka tše 27 go provinceng ya Mpumalanga go la go sasa go tlabe go ntše go rutetše le gona eupša go tla tonya re lebelela gona Carolina go tlabe go ntše go le 20 Emelo le gona go tlabe go ntše go le 20 Malahleng ka tše 20 re lebelela wena o leng Secunda le gona go tlabe go ntše go le mo magareng ka tše 20 go provinceng ya KwaZulu-Natal go sasa re tšwela pele jwale le tšona letšatši le lona ra le bona le tlabelentše le tšoile Ulundi 25 Nambithi le gona 23 re belela gona le Pietermaritzburg ka tše 25 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa le gona go bonagala le gona go tlabe go ntše go tonya Mmaletswai ke tše 16 ka fatse go tee re lebelela gona kwano Joli le 10 re lebelela gona Makhanda ka tše 18 go provinceng ya Western Cape go la go sasa ka baka la marua a tlabe gantše a pipile Buffet West le gona go tlabe go tonya ka tše 17 re lebela Riversdale le gona ka tše 19 re lebela Vredendal le gona go tlabe go ene Mesarasarane ge re ya gona go la Northern Cape go la go sasa ge re lebelela gona Kimberley ke tše 22 re lebelela DR le Kurumane ka tše 22 Appleton ka tše 24 go provinceng ya Freistata go la go sasa le gona go tlabe go ntše go tonya re lebelela gona Bethlehem ka tše 18 re lebelela gona go leng Frankfurt le gona go tlabe go ntše tonya Vepenary ka lee go ya go le seswai ge re lefeletša jwale gona go la Northwest go la go sasa ge re belela jwale le gona go tlabe go ntše go tla ruthela eupša go tla tonya Mahikeng ka tše 24 re belela wena o leng Taung le gona o tlabe tše 25 go tša gona setlogolo sa Kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko.